Bari menye agahanga sinkubeshye. Oh my god. Mukuru watinze. Mana yanjye. Kuchiro sasa kidoze neza. Ibisanzwe. Mazote. Kize neza. Ase ubu ibireba handi hantu mu magara tukahura. Mbona buri hamwe nakubona n'izina ry'Imana. None ora none zuba. Kugira ngo ntabwo uri kubyumva. Ntabwo kubera urukundo gukunda ntabwo ndi kuryumva. Ntabwo nobera kabisa. Ntabwo ngutubura hari akantu kuzaniye. Hano ibintu byako nagende none n'ibitoza. Nemba numva buri kimwe twagisangira. Wazanye ibiryo kweli? Yesu winca amazi ndakwirira imbogari. Mbere ngubere mwangu. Yesu ndakwirira bas gari mwe nyubo. Mega mat. Oya Yesu nyubo banzo mega mat. So ubona wakubukunzanira ibiryo kweli? None se bitwaye iki? Bose ubusimba mvuye mu rugo ndi. None se kuburiye kubirya ibya Nyirangazari bigutwaye iki? Bose ubu ni ngombwa mbikira ibiryo kweli? Ubu nabyo biri ngombwa. Umva muvuzi. Nyine ntabwo mbikiye amazi ariko basi bigerageza. Basi nyine ntabwo nzabyonzera ndeba ikindi bizana kitari ibi. Mbikira ibiryo. Nzoza ndeba bakiri batari. None tugiye guhura. None se bitwaye. Ngomba kuza ndi. Ndabisubiza mu rugo. Ndabisubiza. Nasa. Okay, go.